Kenapa bisa terjadi? Karena walinya enggan atau tidak mau mewalikan anaknya. Terpaksa anak yang mau menikah pergi di pengadilan agama melapor bahwa saya mau menikah Pak, tapi orang tua kami tidak mau. Jadi pengadilan agama panggil bapaknya ke pengadilan, ditanya kenapa tidak mau. Kalau tetap tidak mau, maka pengadilan agama mencabut haknya orang tua sebagai anak. Berarti haknya orang tua sebagai anak itu dicabut, dialihkan kepada wali hakim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Wa qala al-hadits an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Jadi saya sampaikan kepada calon mempelai laki-laki, dalam hal ini Adinda Andri Nugroho binti Nurhayani. Sebelum kita melakukan proses akad nikah, maka tentunya saya meminta pernyataan dari calon mempelai laki-laki, apakah Anda siap menikah? Ya, siap. Jadi sebelum kita mengucapkan kalimat ijab kabul, ada beberapa hal yang ingin saya minta kepada Adinda Andri Nugroho. Saya ingin mendengarkan Adinda Nugroho mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Andri Nugroho bin Nur Hayadi, saya nikahkan engkau dengan Yusni Harti Awalia binti Muhammad Yusuf dengan mas kawin 1 setel emas dibayar tunai karena Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya terima nikahnya Yusni Harti Awalia binti Muhammad Yusuf dengan mahar 1 setel emas dibayar tunai karena Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu lahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ya kasana kami budaya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Sudah alhamdulillah proses zakat telah selesai dan kita telah sama-sama. Ya. Silakan tanda tangan saksi. Nawan hawaikan dir genep dua